Dobar dan svima. Prije nekih 7 dana napravila sam video u kom sam vas zamolila da mi javite kako bi voljeli da zovete seriju snimaka u kojima bi sa vama na neki način razgovarala, to jest odgovarala na neka vaše pitanja, na neke vaše nedoumice i između ostalog bilo je tu nekoliko različitih varijanti na istu temu, da tako kažem. Od svega što je ponuđeno, meni se nekako najviše sviđa popodnevna kafa s mlekom. To je onako jedna jako fina, interesantna asocijacija na kafu, na odmor, na svojih 5 minuta, da se tako izrazim. Znači, kada ćete se posvetiti sebi, kada uz tu kaficu porazgovarate sa nekim, odnosno pročitate ili poslušate nešto interesantno onako samo za vas. Zašto baš kafa? Zašto nije nešto drugo? Pa ajmo reći ovako, ja kad sam bila mala, pretpostavljam i većina vas, sam sinonim kafe je bilo nešto što je bilo simbol odrastanja. Kafu nisu pila djeca, kafu su pili odrasli, jer ako mala djeca piju kafu, izrast će im rep. Bar su nam tako pričali, to je onako ostalo kao jedna simpatična pošalica iz tog vremena. A što se tiče ovog s mlekom, svi mi imamo načina kako pijemo kafu. Neko je pije običnu, onako crnu, gorku, neko slatku, neko sa mlekom, sa manje, sa više, sa hladnim, sa toplim. Bar kafa ima koliko i ljudi, toliko različitih načina spremanja kafe. Kafa s mlekom u ovom slučaju je i simbolična, baš zato što pričamo najviše sa mamama koje doje svoju djecu i onda eto pričamo i o toj kafi sa mlekom. Dok mama pije kafu, beba će piti svoje mlijeko. Kad već pominjem temu kafe i dojenja, htjela bih naglasiti jednu malu sitnicu, a to je da kafa, to jest kofein iz kafe, može prijeći u majčino mlijeko. Znači da ukoliko majka pretjera sa unosom kafe, lako se može desiti da malo veća količina kofeina dođe i do bebe. Ono što je preporučljivo za vrijeme dojenja, to je da koristite kafu umjereno, kao ostalo i sve ostale namirnice. Znači, popiti 1, eventualno 2 kafe na dan nije toliki problem, ali nemojte pretjerivati, jer kao što sam rekla, ukoliko pijete više od toga, lako se može desiti da do bebe dođe veća količina kofeina, a ona, verujte, na bebu, pošto je beba i srazmjerno puno manja od nas odraslih, djeluje puno jače, tako da kofein koji beba dobije preko majčinog mlijeka može utjecati na bebu da beba bude uznemirena, da teže spava, da se jednostavno ne osjeća dobro, isto kao i mi odrasli kada popijemo puno kafe. Iz tog razloga budite pažljivi sa unosom kafe, možete zamijeniti naravno i s onom bez kofeina, tako da možete malo više uživati u svom omiljenom piću. Ono što je jako interesantno također je jedna posebna vrsta kafa, to je hladna kafa. Hladna kafa je, znate koja? Ona koju piju mame. Često je ne stignu ni popiti dok je onako topla i prijatna, nego se jednostavno popije kada se već ohladi, ali bez obzira na to da li je topla ili hladna, ona jako prija. Cijeli ovaj serijal koji je tek u nastajanju, je zamišljen tako da postavljate pitanja, da dajete neke teme, jednostavno neke ideje, da podijelite šta je to o čemu biste voljeli da vam pričam, to jest da vam odgovorim na nešto što vas interesuje ili što vas brine. Zato slobodno postavljajte svoja pitanja, pišite, imate zato komentare. Ja se nadam da ću ih ovaj put uključiti ispod, tako da možete pisati, jer sam u prethodnom snimku greškom isključila, ispalo je da se ne može komentarisati ništa. Znači, slobodno pišite. Napišite makar kakvu vi kafu pijete, kakva vam odgovara, kakvu dobijete, ima li neka posebna vrsta kafe koju volite, na koji način je spremate. Eto.